Mo papiti na po tag habhaban ning sinugbang lang bay. Gimaw na pod ang kahayag sa kabuntagon og lagom-lagom na pod ang kalangitan og lagom-lagom pod tan-awon ang kabaybayonan tungod sa dakong hunas. Mihinay-hinay pod panggimaw kining mga agukoy nga maoy maayo ipaon sa tama. Abti kay ni sila mutago kung makakitag mananap sa maning naglakaw-lakaw dali arang nakapasok sa ilang bangag na pod migimaw diri nga itom-itom lagom-lagom muranig buko-bukos bao sa dihang ako nang gihinol pagkadako man ay sa langbay ngani pahuway diri sa lapokon nga limaw. Gikan siguro ni namista maong nabuntagan kay wa katultol sa iyang lungga naa pagyud di ay mga kabarkada diri nga na hangover. Tarong ha. Ihapos na diri ang sako kay ako ni silang hipuson og landahon. Murag ko pras. Ausog baon di ay. Isunod na diri glabay ang screen kay ato ni silang pahigdaon. Kinsa may mong pahigdaon ba? Ay sos, kaning lang baygod nga nabuntagan. Di ara iplastaran nato ang katre. Og kaning uling nga gisod sa plastic nga blow. Og hatong duslitan og kandila. Kay hapit na ra ba ang kalag-kalag. Aron dili ta kalagon aning mga langbaya. Samtang nagpaabot nga mubaga ning atong hinaling. Posing sa ta. Og naapod nagbugal-bugal res akong atbang. Dali ara makatisok sa mga amaw ay. Kinsa man na sila ba? Mga agukoy god. Na ako'y nasigpatan diri nga lapad nga bato. Ato ning iplastar og sakwaton. Og iplastar ni nato diri kay ato ning lingkuran. Kay basing mulugsot ning atong almoranas. Medyo hait ra ba ning bato diri sa Daplins Pangpang. Aron hayahay ang paminaw. Og kay nibaga namang atong hinaling nga uling. Unsa pa may dugayan ato na ni isugba diri ang atong langbay. Diris naglagiting nga kainit sa baga. Murag mo aksyon og iskapo ning usa. Mahadlok magpakremit. Isunod pud ni nato ning langbay nga nahinanok og katulog og kini pong maguwang kasag nga murag giorom. Kini lang sang tulo atong lutoon. Sakto gining ipamahaw ni Kasimod. Samtang nagpaabot nga maluto ning atong tulo ka langbay na may mga guno diri nga nawagtangan sa ulo. Ambot gilungguan siguro ni. Asa man day ang ulo ana? Ay ambot lang sa langaw naglupaduay pamahaw. Basig na malbal to gabi ang mga ulo ani. Nabuntagan pod kay naabtan sa bidlisiw sa adlaw nakabalik sa ilang lugar. Wa nakatugpa. Mura dayang manananggal na guno Mag-ad-ad tag mga lamas daghan diri kay sagol nato aning guno. Sama ning bombay, tamates ug kaning siling labuyo nga tambal sa panuhot pampainit sa atong kalawasan ning sayong kabuntagon. Paigbawan pa gyud ni nato og seaweeds nga guso. Dayon atong liguon og suka tubag gikan kini sa kambanog. Unsa man na oy kalayo na mas tinuod ana? Ay sos ayaw pagbuot kay wa ka kaabroad. Og butangan pa gyud nato og tik-tik sa diwindi aron tamis-tamis ang atong kinilaw. Saburan pud nato og pulbos sa agta aron parat-parat ang iyang lami sa kinilaw. Di ara andam na og kay naluto naman sad ang atong sinugbang langbay or kasag. Ayay inita oy. Hinahinayon lang ni nato haon kay murag init kayo. Kay ato ning ipatong dire sa atong kinilaw nga guso og guno. Unya kumbati na? Kumbati na. Naara ato nasugdan og habab kaning atong kinilaw nga guno og guso og gipatungan pagyud og sinugbang langbay. Kumbati na pagyud usa ka bugon bahaw diri nga gisuod sa plastic ato ning habwaon igibutang diri sa panaksan og ato sad ni ipatikuka kaning ata sa baboy. Naara laksian tanig usa ka hungit. Perting lamias dinuguan. Pasundan dayog hilaw nga inadad nga tamatis ug pasundan dayon og kinilawng guno. Ayos kayo. Tuwa na naggama-gama ng agukoy. Ayaw na lang patuga-tugaan na kay may pag magbitik kas imong utot ug makadakop ka ng agukoy nga sutoy pas alas 4 dali ra kay makapatiurok sa ilang bangag. Tuara nagpayungat-yungat na sa asos lumboy ni epekto na ang kinilawng gunong way hugas. Klaro kay ning nagpabuhagay dito sa kalibunan ay kidhatan ratas agukoy ani kalitrang migimaw sa bangag ug dali ra pud makapasok. Wala gyud tay ikapaon anis tama aning kalakihan. May pagmoplastar ta diris punuan sa poste ug hababo ni natog maayo kaning sinugbang langbay ug kaning kinilawng guso ug guno. Bahala mong mga agukuya mo diha. Maitag maabtan mo sa taob ug mga lumos mo diha sa inyong bangag. Sa sunod, igbalik na ko diri. Magdala ko pala og bara kay aron kabkabon ko ng inyong mga bangag diha. Ayay murag natukan ko da. Nalimtan gyud ang tubig da. Ako sa to dalikyatan og kuha. Naara sa akong luyo sa may pangpang. Tuara naglumba na pud og panago ug kay nabusog naman ta ug niaksyon na pud larok ang adlaw. Sibat na ta. Naara, andam na ang atong mga panakot karon sa atong lutonon. Ato sa ning pabukalan kining atong
tinagod nga manok, labhuan sa nato aron dali ra ni papition re sa init nga kaha. Butangan dayon nig mantika og painiton. Og papitiun dayon ni nato ang mga lamas sama aning luya nga tambal sa panuhot og labi na sa kadtong nagkarat ang tutunlan og nagtikoka na pod sa sigig ubo og kini pong pulang bumbay nga makapahumot sa atong ilok og kini pong ahos pod nga walay absent sa sige natog luto sa nangaging mga adlaw og ukayon gamay aron ingnon gwapo og isunod ni nato kining siling ispadang hiniwa ng daan. Okay, kompleto na ang line up sa atong lamas og ato lang ning ipauwahi kining pulang siling kulikot kay ato ning ipinising unya diri sa atong linutong halang-halang. Og isunod ni nato lunod kaning atong tinagod og linabhuang manok diri sa kaha. Gayon atong imikos-mikos. Lami ni kayo. Ra ni kasimpol magluto og halang-halang. Sayon ra kayo. Labi nagtimplahan og magic syrup. Sarap kayo. Og kini pong lisos paminta. Nga maoy usa sa atong panakot. Kayon kining espeso kayong oyster sauce. Always present gining atong oyster sauce sa panahon na kita magluto. Og kini pong patis toyo. Dili gini mawala. Ato dayon nig ukay-ukayon aron ingnon korek. Nya pasiritan dayon og tunog nga espeso kayo. Okay na ni, ayos na ni. Makapanugab na tag-aslom ani. Labi nagtaparan og bugon sa bahaw. Samot, hiting-hiting gyud ang tiyan ani. Guntingan ni nato drig siling kulikot. Aron nganlan ni siya halang-halang. Espesoha sa atong giluto Lapot kayo. Og sa katapusan ato ning ihisabod kaning sibuyas dahonan. Aron kompleto na ang atong mga lamas. Og ukayon gamit ning luwag nga murag dagpas sa lamok. Tarong ha. Ayaw na lagpalag diha. Kay luto na atong kanon, mga na taron. Kadako ra ba nimog lamoy. Basin dili ka mabahinan ning akong linuto karon. Laro ha. Binlan ikaw kung akong boss. Usig man mura mag-iro. Tarong ha. Joke lang. Basta nata diri sa lamisa kay aton ni sugdan og habhab kaning atong linutong halang-halang. Tulid na pud na atong tinayan Magtambling-tambling na pud ang atong bitok anis diri sa atong tiyan. Kini nga atong halang-halang nga lami kayo ibahog dire. That's it.